Balkanka sve zna. Bog mi je pokazao i raj i pakao. Ovaj starac pre malo svoje smrti zamolio je svog sina da mu pomogne da svetu prinese najvažniju poruku od Boga. Bolovao je od raka i znao da mu se bliži kraj. Zamolio je sina za jednu uslugu da svetom podeli njegovu posljednju poruku o Bogu. Herbert Brum je umro ubrzo nakon što je ovaj snimak objavljen na YouTube-u, a njegov sin održao obećanje, podelio očevu poruku, posljednju i najvažniju. Herbert je bio čuvar i kao takav znao je puno o sigurnosti, ali ono što je poručio ljudima nema veze sa njegovim poslom. Za grešnike nema sigurnosti. Kako ćete se osigurati u ovom grešnom svetu? Jedini način je prihvatiti Isusa kao jedinog spasitelja, rekao je umirući starac, dodajući kako je sva sigurnost u Bogu. Raj je stvaran, ali i pakao, poručio je, moleći ljude da ozbiljno shvate njegovu posljednju poruku, najvažniju koju je u životu dao. Bog mi je pokazao trenutak raja. Video sam anđela, ispričao je starac, obuzdavajući suze. Ali video je i pakao. Bog mu je, kako je rekao, pokazao i to grozno mesto. Pakao je strašno mesto. Ne želim vidjeti ikoga da ide tamo, ne možete ni zamisliti kako je grozno. Čuo sam mrmljanje 1000 glasova, svi u isto vrijeme, ispričao je drhtavim glasom. Kažem vam, morate odabrati. Ne stavljajte svoje poverenje i ljubav u novac, kuće. Samo je Bog stalan i nepromenjiv. Balkanka sve zna.